Yema obi biara akwaba eba Asante Heritage TV ewo YouTube. Mefa akonya we so na mabo area menhye fikesie na mehira de oti krowi ene krare ene brare nwoma so na se tu abio nyame kesse tantima ewura one na akonadu yadom na asante ma ifutabraba asante man ne Ghana man kemfo nyina enoma no na mabohwi na makochia miame maame wa sankare na abena chirewa a oye asankare mahima one na no matena nkonwa ewa asankare anase de broni bekande asankare traditional council mefa akonya weso na machia wo nyina na machia na abafo kwakwa mu aten na agya chehene a ono asanso yotumfa champani one nua na mensa bunsu na akase hene one na kwabenanti ntafo ne tawia a yegyache kase eni abodom mefa akonya so na machia sana nanu yi na machia na osupanyini abebio a ono nso eye wawase hene anten brempon wawase ewo kwabere mefa so enso na machia na ebru na machia enkwafo asebebu sebenyado esom sikadwa esom yewura aya asoamfo akyeremafo intahirafo chiniyetufo obia a odi dwumason epeja esum sikadwa epeja asante anim na ema asante anim ebenyam yehu press release bia kotokofo ediaba na before say kotokofo ebe release sa press release and sa statement we know na Asempa FM journalist and presenter efreno EK Wallace a bonem na ne se Wallace wedin ka kansem bia amanfo send bi mayen e wa Asante Heritage and Tourist Guide Facebook any Asante Heritage TV e TikTok yendi amumu se yanka wasem na sabie brusa benyado de bema no aka no ehwehwe aso kakra one ne nkofo na pamfo no omotena ne show ne so edi dwuman ehwehwe aso kakra na sabie brusa benyado muma yenkotie asema yenuane kan no na yekohwe ba yede anu yi anase emuaye amano yenkohwemla supporters and on Friday yes almost come press conference. But press conference no mate say nhwe bunu esa kwa chenche say nananom ehwe nim say ebia on be kan sem kakra bi nti on be say on ne sampanyfo na of the supporters group this answer so on chance nchirofo ishibu no ometu asheda fofo on the science nchirofo ishibu na etian sabaleta okay na CID woman no minim beti abo CID woman voice na CID woman no unso be kan sem bi efa ho DCOP Lydia Donkwa very good e be kan nenko obewon komo hakra fa ho e ma obe kan say ase pole no won stadium outside the stadium e me nyina be twabo no ene mesre de e ye chopa kese pa mama me ne so te say ye gina no awo ho a what they say na ye nim okay intini cancer intini ne voice answer. This unfortunate incident didn't happen inside the stadium. It happened outside, and he was picked after he had been stopped. He was picked by a driver. This vehicle they call a boboya or something. Yeah, a tricycle, yes. And then the tricycle dropped him at that section of the stadium. I believe that he did that because he knew that the ambulance was at that site. So, and I have to say this because there's all kinds of comments about people are saying how did the police allow someone to come into the stadium with a knife. And let me mention that the police have a strict search regime. At least that is something that I speak with my various commanders and we insist and we do it. It's a strict search regime when you're coming into the stadium. Enti wene mamena nkomo na oboye no ne masi course no metimi aka on authority and based on the investigations and the research that I have done that I cannot give so much evidence but use this woman's own offense west no as an evidence say mamena se no kan true do okay what I say and this is the best way mamena betia saka no ebia me be cheche makwa chiri no ebia na manfo antiasi ya na say am farmasem na super because who na bam and this is the best the woman could have explained the issue na ye be keka bi kire ma me ka say we asem ni there but medical arrender on qualified apology di amano say ye ti asem no na
yen sentrofo yen ye hwehwema nkwa chire bebre sa na ye sa asem ye den e ba beto abonten tie ni abani Asempa FM ti mame na sem no no kwani ti mame na sem ye no kwani sem hwehwem no e chese pole second time o konso atre akohwe match no we de tosu menu a pole e konsu atre yes ne second time o konso atre akohwe match no okay na ye nuane ma unse ye o mamu agro die bi o honom ye no ma o di mamu agro no minim events mosquito say who events minim say what area as a we for what get to as a get to yes, so yes. So ma metie banch na oni ho a na ye wi ni a we phone ba we ni ba ko ba wo bon ba fufu na mama me omo just say obi do area bi mo connect so quick what I say omo connect sisi na hu say ne yonku video a na enwem ni chese ye nua no mamu agrodie bebre no ntino odu nso atrama no o na fofo ko bi honom oh okay na sana fofo no omo ko share geto ana omudi omo nkomo yes enti nkomo didie e wo geto no ana ekinye baaye na kinye ene baa e wo geto a enye nhwem no esa do azuko kirem se enye football ho kinye emfa kotoko ne nso atre game no ho kura ba bia eyo mama kinye e ba so ase wa ya na ekinye ba yes ana ekinye nim no abufu baaye ana abrante e fense brama no e de se kan no e wo poli wow allegedly say na me no credit so court no credit but in central juma na say ma enso hwehwe mu a waye ehwehwe ba bibia sisi ba bia amfa yi na me ka we no credit te say me say bukotu no so nimtia ko madama na me say mbu bia nimtia ho but be say amafo te ase nti be hwa say case na say nipa bi mu empemfo bi anya no credit no mu nkasa kase o mai din e o case no obia kana notum tie ka justice for police no na me adoma court na be determine justice for police no but say no nhwe mu a akwa akire no me fa allegedly nka won say enti na me de san komo ye ba na Asempa FM ye wo no sekan no prof meet you e wo get ho no ana taxi driver bi obi otwi pragia yes ana fa no okay into fa no ana wode ba ntimi nkire se tama mpemfo no ka so magya ne kwa stadium no sa time no ja hode ko stadium e de ko get ho dia get ho no tenye chinye wo stadium ho bitama ntimi nkire ne me investigations na establish here no right ba ye won sekan ana pragia guy no so eka air boys na omo sa get ho no mbese me ka get oh ba bia na mrantie no omo je akinye no ba bia mrantie ne di akinye na e stadium ho e omo enije bia boys ha tina me temu no say get to say be bia bitia sa boys omo hood ho no boys no omo hood no ase omo ba bia ase omo hia bia bi omo gudi bia no boys hia bia bi bi ye yes boys do so atre wa now your boys pa we typical fireman na we say who nti ho ana pragia driver no efa poli eno de ne oyeso de ne ko hospital bo na video no na yakohwa aba no na sebi nyado asefem e say yan traditional media houses no kamia ko ese presenters ni bi no media house a ye education information any ade papa no kamia ese enwoma omu ye nyina bi wo ha emfa kwam yenhwe enche bia na TV3 media general omu social media handlers eye post to bia na sabia blum panimu animu a na ye nkwase asem ye jimisem post but omu ye ewi ache ne hu so omu di fake bi abeto so ati omu person omu che say news na omu de ba ye nipa bebre afa ede kono eye fake mpanimfo se bebia ye be se wakodu no se uyi wa no anase omusa ba che be ka senye no kura bebia bedu no ketwa bi na oma se wawie na de yenhwe asema esi ye ewo nsu atre ana ye nua pole amani huna okohunu ya na kwahye wo okohia wo nsu atre Wallace ene na busuani ani pole senkani nua ba ma bi ani pole na damfo ani pole na konta bi ni pole ni tese pole aye ne huna munipa enkene sei na Wallace beka ena asem sei ena ka Wallace ebeka abusuafo ti yawo
fans ti yawo na se bebu se Bernardo ye petim ama omone Kotoko abe ye rivalry enka ye nsu atere Ashanti Gold fompo antimi Doma Adriana antimi Olympus antimi has kwampo omo ye Kotoko competitors kwampo no eduru ba bia na omo want twede na ba ne say nsu atere ena kasa bi ebu se Bernardo omo ne Kotoko ebenya sem se pole ekoye no okotena baabi ena pole adwan kofo bi omo associate na obi so otie chese refo na chese opole te pole konum wi ena base ho no entokoko siye asemi su go court police for eye hwehwemu court atena so omo ye hwehwemu baby a pole day baby a pole da ye video that's baby o day stadium no won na atwa ho nyina ahia no enti ehefa na pole kwatena konum wi enti base wo no omo wo ne sekan omo tam no to program omo de bae wo defend side wi enso just say o from so your presenter o traditional media nim it's a shame on to you so kata asem no o break Kotoko folklore oba asabi ebrusa Bernardo ne kuna wuo enkura wo de che one weakness enkura esu omo papa ja wo hoko na o kan sem se ya maame a sabi ebu ahwe ne ba ma na nyini a ne bebe to bibia ma na di adwadwo a otwa be break Kotoko folklore asem mai the Kotoko for panifo asem a wakan se e wo se mu take immediate action mu take against sa presenter no na mo ma Kotoko anim aye ha mo ma crop ya Asante Kotoko anim aye ha obi aso na fofra na odi bekuma Asante Kotoko so na sabi ebu se house of folk ene Kotoko ti omo a private investor na say obi a privately obeba be organize league papa ye benya corners for any teams kwa bi brem ene ho amane fo amo ye de omo aye league na ma na yi jansam hunu keka so jansam hunu keka na wo udwumadi radio na so say Kotoko fo be kwa bobo Olympics be bobo Ash Gold be bobo Adriana be bobo na watini abetina radio no so aka ho asem enya wano adwane ti Asempa na mebre obi kuro yesrew na ye court no omuni asem no amamra no chese emfa ne kwam asemu ni fie Wallace mutina radio no so mon kenensa asem mon kasema abawom chese mon kasema ede wanchi ba we ya wuye na Kotoko for fans ne so ekoko paya na ede na ebeba adwuma maya che presenter adwuma wa ya che so nsem hunu kika se ya obi adwuma na moto nsem hunu kika na adwuma na gu na wakwade contract for baby for na akọ on it's a shame on to you ye na baby a oka kono o ya wo sponsor ya wo sports presentation baby a ka kono hotro medamasi